ازنها برای خود دم مردینه نافشه ویا کو گلکی خوشکو بدوه مدیاده لودره لوکی کی ما خورته کی ما خواتکاری کی ما دلال لگل منه لگل ویج دایکه کا خودی خیرت دایکه کا کو خدمتا هم زاروکی خو هم خدمتا دین و اولا خو اسلام دکه دایکا مدینه önن لگل خالصه خالص صبات بخیر به دسری دا از روجا دایکان یا دایکات ته پیروز کم دستوی هیویت کم وصا هرتم تلجیل بر چوکاوی بی بر لنگیوی بی و تجه شیرت آور بگریش بر کو شیرت دایکات جیگل کی بقدر و قیمت و دجیدانه و روجا دایکان یا دایکا مدینه جس پیروز دکم لگل ویج زاروکی روی هنه گنده حلاقه ته گنده کی وصا شینکایی و دیروکی خویات که ایروج مبستا روجا دایکان از گوتن زیاده درش نکم خالص بدمته و گنده حلاقه بله برز حسین کار دستریدش بنا و گوتنی ته خوش اسپاسیات کم براستی وگو به تاجان سری ما وگو به تمثالین شفاعت ای حجگرین ای مرحمت دایک منا امجی روجا دایکان هموگا پیروز کن سید دایکا ما وگو تی زانیم براستی ایروش بنا وگلین وگو ای جهان حمو یعنی بنا دین اول فرق ناکی ارق فرق ناکی یعنی جبنا حموك روكا بيروزا يرو امل نافشا مدياد وجوج بليفكر امل جنده هلخ انا براستي جنده كي زحف ديروكيا لبلي جبرجو وجو بوظيفه دار كمال فيدي هيا مع مستيان وجو پروردايا قران يا الفيدري مدينه خانم او مهوانا ما يودر حق فير روجا خوشتوي اگاهي ديما گرو اسلاميت الشابال روجا دايقات مزني وگرك ام جوي روجا چي يمكن وي اگاهي ديما بريز مدينه ونم خير هاتنا وشانما قالوا ونكارن حقي بي روجا خوش ديا بيروز جبر بيچه بله روجا دایکا جهانی پیروز به بالخصوص ای دیام ای خوسیام و دایکا همو جهانی پیروز به ان شاء الله اج دایکا 2000 کام خود تعالی وی تام کسی محروم نکم از ور سلابا بشینم دیا خور دستی ماچی دکم بابی خور سلابا دشینم مالبتا خلی ادنیجی معلومه ای روجا دایکایه دینه من گل کی قدر و قیمت دایده الإسلام داسندا روجا دایکا تونه هر روجا دایکای خود تعالی جسر حقیقی و با جگی سکنی و آیاتی بسم الله الرحمن الرحیم عبادت تنیج بو مبکن و دیا خور باوی خور قنجیان بکن وقتا یک یا ده هر دو جلباو پیر بون ایدی جوان نبیجین اوف اشتغالیا خراب جوان نکن اشتغالیا خوش وان بکن بله و پیغمبرimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisler gel ki meşhur dibeci cennet libin linge dediği. Böyle. Az yakın dikim tişki zahmetay pür be mükafatay yüce pürdü be. Yani diya zahmeti dini dünyayı o zahmeti zarki xomezindeki gel ki tabban bervan dibine inşallah Xuda Teala ji cennet libin linge uradığı. و دینه پیغمبرimiz Aleyhisselatü Vesselam ser hakide و گه سکنی اصحابی کاتیبا رسول الله گوت یا رسول الله insan qanciyar şkir bike پیغمبرimiz Aleyhisselatü Vesselam گوت یا دیا خور bike دیسا پرسیای دیسا گوت دیا خور bike دیسا پرسیای دیسا گوت یا دیا خور bike جارا çara گوت یا باوی خور bike yani hakkı bavji heye lebele de zedetere geliktere. O hadisek cihe ki önemli o müce etkilemiştir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dibeci rida Rab fi ridal validi sakatu Rab fi sakatil validi. Manayı eva rıza Xuda Teala rıza de u bav deyi o gadaba Xuda Teala ji gadaba de u bav deyi. Yani insan diya xwe bavê xwe razı bike wan memnun bike iştagaliya hoş ayta ji dibêjî dilê wan nehêlin neşkîne Xuda Teala ji vî insana razı dibe memnun dibe gava yek dilê wan bişkîne saygısızlığı ya da muamele ne hoş wan bike Xuda Teala jî ne memnun ne razı. و پیشتر بی حدیث ده جه هی گل کی جی önemli dibe huma naruke ve cennetuke
هما يعني هر دوجي هم دي هم با هم جنتا يكي هم جي جهنما يكي دستي وان دي بله مدینه خانم براستی اونجی دایکن دزارو که والجمونه براستی وگو به کلاجانا وازیده زارو کش خورد لیزن قالو واتا معناه دایک چیا اون کار بحثاویش کش برام اره نوها خوندنام مكتبي نوها ارزرم الهيات فاكولتيز دخينم علي كتجي معلمتي قراني ازكم هر دوجي زحمتاي هي لبالي خوش يعني انسان هم خوندنا خو گلو بيركا خو جهيل نهيله برا بخوينجي برا زاركي خور ملتا خور ج عائله خور ج مملكتا خور برا خدمتي بكن قنجبن قنجيان بكن جوان فيدلي ببن evet. اون کارم به چی یعنی مثلا هنگ جهان وگو به زیاده قدر و قیمت ندن دایکی خو گرک انسان چاوال و مزینه تو وگو سر گوتنا خود وگو گرک هر رو روجا دایکا به روجا بابا به اون کارش بونه به چی هر روجا دایکا zaten bine Aleyhisselatü Vesselam gibi dibi cennete ikici cehenneme ikici desti hande yani insan muameler hoş diye khor bik kadri kıymeti an zanibi dilevan nehli dilevan neşkine Xuda Teala gibi insana memnun dibi dini ve İslam'ı gel ki önem dahi di Avrupa'da ama dini ne var ya يخشاري خو بيري خو صاحب درخستن يعني جوان المقاتبون ديني من الإسلام دي زيدتر بله ایرو رو که مهمه وگو بفهم که باش بونا خورتان چه هیا و داوی بکن ان شاء الله بله إن شاء الله برا أجي دي باو قبول ناكن ديام جواري مثلا يعني جاك دقحارن قوي قونيا أبه saygısızlığı نكن gerek biyawan بكن وان نقهرينن قيمتها زانبن ام سپاس کنش بونا اخافتنا و امروجا پیروست کن وجه بيروز ازواجي خدي تعالى هيوي دكم خدي تعالى تزارك ان شاء الله بيدي نمينه تديجي ايشا زاركوي خو نبينه وروجا دايكا بيروز به بله برز حسین کار ایرو عمل گنده حلقه بون نفت گریدای بنفچه مدیا دیویا مهوانه من مدینه اونن خانم بو اوجی وگو به ماموستیا قرآن پیروزا امروجا دایی کن و ما بسته پیروز کر و دیسم گوتنه دن نوندی خالص گلک سپاس ساعتا تا خوش ساعتا ما مسلم مدینه خوش دایکا مدینه خوش کو وان ام بجن وعظ و نصیحت خوش بگو ما جمره پار وکد نو اخافتنا ویدا چگو بنه منوتک کرد لگور اسلامه روجا دایک تونه یعنی ته چه معنی یعنی هر روز روجا دایکانه